County oye! Odonga oye! Boss Migo team oye! Mea mipade Omera Fiales oye! Omera Arabo Odonga Omera Boss Mig Joyce team Ladin Mea mipade Luak Butu mipade Ori Ana mera titi yibuwie we ongea mabe Nia Gilbert Olanya Gangwati Amoro Gi Amoro Arati wot la mogi May Amoro Gi Amoro Arati la kwaro la dit Magilwoni Pilipo Cage Pilipo Cage Ere operaturi machiel Mao kwa odo i parliament Karta Gilwoni lejiko Iyunge Pilipo Cage La dirachiel Maagi botukan Magilwoni ene la dit la mot Eno luo kotik pakwara Pilipo Cage Lutua Atamonu nge huru mabe Inena matini Ana biyogi kwe na chel keken botu Ameta lok madwong Message a chel keken Ma biyoga lego wundaru Neo win wunu loka Kwenane ene tieni Acholi Mero Dwanta Acholi I parliament ni Uganda Lutua Ichawali eni Dwana Acholi Olingoni pik I parliament ni Uganda Jo mawuru chwalogi Giwajuni Wangwa chumpi papi Kawa logo pi Acholi Kuri papi riemowa Kawa logo pi pero pa Acholi Kuri wewa king chente Tiyo uchwalogi Guling mot I parliament ni Uganda Owe ona chincha Wakok gipik wangwa Ikarima omegi wa boss migo team Giya ukwire guvu Walego ne Kao luba konyo wa Boss migo team karo kui Untaru Otwaro dongato I parliament Jamur otwaro nanya Gilbert I parliament Wana deki Warama tulio Ento Bibalo Omegi wa boss migo team Owajone En kare ginyuare Kare pa jimmi wengtie Wafoye matek boss mig Kare pa jimmi wengtie Ichawa lene don huntoru Aligi wa lega Ochwal Tuanpa Odonga to I parliament Very good today Wea la pola chel La chencha Magitika yobo karuma Bale marat yone Giyabu yo Mudawe ngolo gipak Gipak kuya Wang mei chulu chente Kai karo michiro Kampala Wang mei chulu chente Kai karo midugu Ini achil matika dok Kampala Ano Dano mo agipate Taxi achil Gigangere dokpak Danga chil ma iye tika rem tika chire oyat mulago Gitika wacheni jomati taksini Kape uchulu chente taksi peo bukaro Lutua Nero elri ena kipigwa Megunu wachani eni pegi chene maoge ken Ichulu taksi Mia agipade michero Kampala Ichulu ebilo mia Ali mia chel gipia yo Michero Kampala
acha okwanyo chene na awaye we achul dogit mi bak gijo mati taxi e kare ma chulo ni tap ari achiri parliament awaju ni giweg nuaro joma a tumpo malami Uganda piti yobo ge ken mangolo ge pa magi churu acha omi la bola awaye ni kai a gi barara icheru kasese ingolo ge Queen Elizabeth Park kilomita we 100 anga matika churu kunu pigo gitika nyaro wala churi ni wa churu cheke lutua awajo ke MPs luwaro mati parliament awa ujone wachiru huru bod gamente wachiru bod luwere dano ta award mi nono magi biro pade magi chero kitgum magi biro gulu lutua onen tek dutela mutukwere oweo ochake kare runi daro wen ko oro Odonga to akoga go jone ka no Odonga to ti parliament ko minkuman pega tibe ko machuli ti kita bible waje kwere bible waje ni jemi tuju tiki karne omero Odonga to bilu ni bere I parliament ni otimu be adeda were ngiri gimoni be kewe obedbere ji bilu ni bere I parliament Odonga to otimu be adeda owe achuri bucha ongene ni inkara pirite amina fo bilu ni be parliament adeda ingewa lupa kamiro nyurne ngarama ni tima be konkwanyo gichi chi wundo aru kardo romo omiri wa Kwir ila tela machumpi Acholi isawa nini longi party birepitek Batwa kaina isawa nini Odonga to tika chung independent ana Olanya Gilbert achi blue ite FDC omiri wa boss bigo team awaleza madid bapati NRM ka onori wa mero longi party ono one way pe wa ribe ni matimi ento pika Acholi oya wawajo ni karadit loyal party ewijo boss bigo ta odonyingwa ni Acholi Trinity boss bigo keroli Odonga to era me obed one boss big lokieni arachwao owe Odonga to obed one ento question na fotie anga me obed one anga me obed timu maleng ti kida boss big go explain kwere timu maleng kida biru kwere ni ma wajani timu maleng poru ka mo again ti mete kititsene ti o ga yere o ga boss big obed timu maleng awera boss big anda ye inde be timu maleng deri cha be wacha ni ri poru ka mo again ti an poru ke ina paro poru ka mari cha ko ti kira jala yiri nge poru ka jari inde be timu maleng owe go Olanya Gilbert obedo wot kumero ken Yesu Kristo ene ti wot ene okelo kwena mabe gitano ene wono orgi polo ni chere chwal kwena mabe bodjora kumero go ti obara boss me amida for wisdom maru baomi michao title mapere tek ni Acholi Trinity odong timu ofo boss me go team do right lutua lokamina Mario la chencha ikarma balalo gubiri ya Acholi ikarma kitika do yeno wen kato waya mati bade kan ni maka ka
Now we are po wachiro warwadi president Yoweri Museveni ibara legi. Ma awa wadi president Yoweri Museveni nila dit. Tomori tie magitika kwa ujengi inombachuri jengi chamu champachuri jodi euni gitika daru yeno weng mimaka. President Yoweri Museveni omeyo executive order. Ma wachiri banaru to maka omeyo kikendo bachuri. Ikarma president omeyo executive order. Iwa beru yom ma midini wafuwe wuru Yoweri bimo mutimo wafuwe wuru twal. Lutua ikarma do o implementation. Ikero lok any teach. Anya agi ya churi. Maro miyarugu nene to makao Kwir banaro agi do bachuri. Lutara lu woro weng mati ya churi. Ko wajo endo ati lu. Ni Olanya anati NRM. Ko ni ka karo kadlo gamende keji koba. Ni Olanya wundo buti opposition ni. Omede gidange pia churi. Awajo gumero dongato. Ikare eruni Otto tiwe lobolaya. Awa omera kari ipele parliament bin wakon kaka. Wacha oti mikono kaka. Otto biyo paro ni ipele parliament. Ma gikine dong la singta ila pool ipate kain. Ma balaru ochelu wa yuro ochelu wa ngit. Madaro tuamaro tangi mati area eruni banalo go chelo weye kare miyo serka tuamo pi o mierke lek banalo ni konyado we atuam pi atet kilo tena yo maragi village achel chiri village achel kare miro karo o mierke gungping lek banalo ni ke ye akare achiri gango kilo do lutua ikare ma wachiro waro donga to wano ming eni tika time la pool awayo mara donga to karachirai wanyut gibagalo ni ming pimbete ya churi wundo monero social media onero wano embagalo ni tiki tangi tuno Otto tiut pon dulmo oriere ni go Banyankole ni ajo Otto Tewa neri kawa nero bakero loko. Watu vitero wama omachil. Wagol chel banyiri pop 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 ngom. Wachiro wayang wangpi. Wachiro ni dok chili kay Nyankole da meti do bachuli. Watin nyir po do chel. Dongore ya ku biri pate. Ni dongi ga bokes e komolanya kachel gudonga. Ni wabin ipate kajo cho statement. Wawaju ni piwa bingoro police mo ken mati ipate. Bien piwa timo bal mo ken. Kimba watimo era wayabu wangi we dano tompi. Wayabu wayo we dano wori. Imeno ka mero magawa o makwa. Bal mo be ba watimo. Watin futbia wa cho statement. Bebe pia obichero ka cho statement mo. Konye pe ni biru ka like ibikaka. Ili awe Nyankole kuja. Ibiru ka gaya wang iet. Ka gaya tangi madara tuamo. Kini eni peo butime kamulanya Gilbert Odonga to boss biguti gitiye. Teke mi ote mune bosi gutim kamadano duoye. Wandong karachirai kato chito. Chilu tuwa aligu walega. Kui matika biru pia rudi. Peo pul kui itnat ma peo ngeo kamo agi ye. Igewa kama pigi original. Chamo keno entre mo balano entika workere pateka. Twora gi parliament. Teke lo mo kan ma kwa ko chuli tike biru ngami dogi. Kara ko no mo tika konyo kiune, no tika konyo nerne, no tika konyo mine.
Kilu tua luak miaru ala birka ligwa lega oweo ichana weo campaign mamegao gi amor kuja awari gijo amoro ni mundongeo Olanya Gilbert ka miro Olanya Gilbert port kui anda we chinu ana ye mi beri bade mi beri yaru wang mudonga to okaro kui Olanya Gilbert obetire parliament weo donga to otiri parliament chumpi Acholi lutua Twora otalo donga to weo Olanya Gilbert odugu betgang bien wa niu kero pa donga to timbati kwere lutua picha matima right lu right kite ko ni gicha obiro gilo roro e komoto ni oto otimo campaign okaro wacha ba wiario gidutu no wacha wachil ti iwa mi wuru kare ilurakit we gunongyo mikero roro ikomodonga to kumero ba oweo ba mi da du lok madwong o mero donga to atiki gen luak mi aru kubi keru geni kumi luak mi aru kubi teri parliament ere oi parliament itap no senior brother mamekwa kari entiri chalo post bigo team wabi mete gimero chingwa minene ni logmo eken magi kubachuli wachui yeni rip le bo ye dutwa oto gilog mama chego ana joli biri log gilutu DJ kebula chel ka jola amo donga to Lapo DJ lapo honorable please. Okay, go away, Machari.